Akpe, evani ba ti nyere do fie la bo no na yeme. I de mi akodu ban yi ko aka mi si le do fie me ni a. Adare ya bala jine mi le efegbe me. Mi asa mi ko yi kan mi ada ko no fie kata na utile de ka o plimi le mi afa ajogan ko mo wana audit 3 le YouTube channel pa ko Facebook page pe wana wo me. Kanu selis ebe English channel do fie ye adama gbena mi afi nya ajo wotendu na gbo. Le te besere ike na akpomi le paklo upe data band alo ayi mokwa nu wana wome. Kanemia agre to kanjo menemi enmaken. Miano dukulana na ado dankwa kufu ado pe dukulo fie menemi. Nitaka kaula hamda bukocho dukulana na ado dankwa kufu ado bobe. Yonyama ikama adidi wa yocho dudu kode etume yika anabe. Ne alankule didino nyaune Amerika wunye mamoni dola ule Ghana tukome godua. Ne yu afli novima wotala upe dowa na upe akbaji. Kazukulana kufu ado ene nefanya yako glo. Lai kama dofi habo boja agba yiko umula agba nebe. Alaike ajidada wana ule fudem la yupe dola dole Ghana tukome. Ajenu yike ele fofondela mene yo abe umamoni dola enele tukome godu. Kale zukulana kufu ado lai kama uko agba yako akba dowa pia. Eja agba yika u ayone nempe umamoni dola upe habo boye pangono lao. Yika unaka kade ujibe yu anabe dino nyanji dola ule Ghana tukome godu. Ne wan no vie o takpom le o de wana o pa le ke bakule les anciens le Ghana du comme goudou que les du plan na ku fo ado pango do wana yi kana wo chona ba mo le do wala le Ghana du comme goudou a Vasere vivie metende nkeke ike ujebe security officers so alo America wakpo didero nyaoji na wamoni dola yewa wagarope dowa na opakpajiu nene maka ha metende moika nu nene fano via wa agade woji popo wana womo kala jukula na kufu ado penya ikatane wode koglu na wamoni dola yewa yenye be juko nyebe ika achore la upe didero nyometa yu acho didero nyaji dopo be wakpo bola upe dowa na katame le Ghana dukome gudu Kanemia acho le dukula pakpaji kemia ano kegemde bokunu tome Inka kadon ke vai bokunu tome la fafamo le kama fumo kwa kule Amerika ola chimle une untitri le anyigba blinya ope akpaji ka dope ikanye Ghana National Association of Teachers ikanye NAT nufiela ope habobo onye me yika wodi koblobe yope dola alo nufiela abala fare ka son enele bokunu toma onye me yika wodi asi agbara goma yika wo resign alo gbebe yumogale edoga ba nufiela enele bokunu toma yika no fie wo a wo jagba yika wo le dum le bokunu toma alo njori je sibe wo eten le wo pe agbata blewika wo le sisimda le bokunu toma kele agbala stro agbala nufiela ope habobo pe nya wo glo pa akpajia Oya me ikodi ko globe ne elen kurale ikan fiela wala mudumda le yupo do pe baklope asire la donti gbanla wa ele ni ka adafuna yole ngaka yikana agbona kala nat pa haba bonwa o tende jesi be ne elen kule agbana yikana maka yupo klogajia ade jesi be yupo bono la gado abe mamale ala faji bla eni onya me yika wala klalo be ne yebe agba yupo man popo ham yu atan asile boku nutome ka jujo yika mi akola boku nuto peji kola pasime yenyebe kudala yika dunya jido po wagara nutome yika wana be jirga kwa kule maso yika eji mo atan achia nene peji no jido po moti gagamda yupo nutome yika na be nene pa fora de wana wotinga la eji gogo takuya maso yika la modumda la boku nutoma ana be agbala sronya kwa kule mfie nyawo matan aiji nyile ngaka yika na agbona Kanema chapo tande miele egbunya jopa kwaji ka mia ano eshaja wona yikene adumo dale Ghana tukome le egban kekedia nchecho de jesi be egenu topa akpare onye mi ke echi aga dole egbere keji le yikeme echi wana oga dumo da kele wana yema egenu topa akpado onye mi ke oga hochi le yikeme eshaja wana otindumo da be gapopo de ka konya de gapopo everson enele Ghana tukome kele amuganu tomele egbere keji ha wa okpogomele eshaja pa wana yeme yike eyasu ya tempo le gulogi wike na be ekwado tinkulo titrenye sku hado yike no le amuga pa
to do me kala wana EMM tema community 25 Gulf City Kaneshi flight 5 kpakple novita alo tepe bubu gadewa wonye nika echi dede alo echi fam dede wana hoten do modal ka dongo va ya Ghana Meteorological Agency alo dope yikana akpo ya mapaka kanya ochile Ghana tukoma wonya me yika hoten de jesi be echi fa jaja wana hotel mutu gada lengeke yo metri le jinu ade kpakple eya sesen popopo yika wo konjuju kokona do po kpakple aglede jikpo ha bobo le Ghana tukoma gudu alo famine association so le tukoma plus be waten anabe you put the one hour ma agade full you pay yi kana eseda one hour ana modum da kana na makaham woja gba yi ka wo cho ne pe ntutu ko kona do pe yi kana la mozanya oje pom la yama pe wona pa paji yi kanya Ghana Airlines Airways Authority so le to come yi ka wo akonju no place be yama bu posa so one hour manye mi ka aten adafuna le yi sesen yewuma o kanya panu polo geyi mora kanya chefe nya jola egbe keja ko sadu yenye ekie no selis ebe English na do pe yeda megbere na maka sili sama yika wonye modern dokata hakle wo tro asenya jola fi do gbo le yiye me enye mi no Peter na te agboyo me ye anozime bunye jone mi le blessare yika mile